Horas, selamat pagi. Mapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas syukur boitene si sehanami na siyam bani panurang sugoton marhite rigapan si ganu pari. Paima calo hita hatani nebata martonggo hita. Terima kasih puji-pujian ma isombah kon nami hubamu Tuhan. Bani ganup diar layakmu nadok manogu-nogu mangiring-ngiring rosi mambubahon kuluh nami. Bani sogot nyarion ibagas nasyol ipukah kanami lawan nami si ganu pari. Beri hampar guguh huban nami marhite hatamu asibu itongon Tuhan. Sangap ham ibain hanami ibagas guluh nami. Janah hanami pehuma tetap ibagas guguh na humbamu manlahoy horja nami si ganu pari. Amin. Bapenang kuria nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan si ganu pari bata bani panorang sugoton Jumat tanggal 3 Desember 2021. Aima tersurat bani buku Sakaria bintu 2 ayat 10 nama katahon selon sip maganup duniaon ilobe ni Jahoba aido mahehe ia humbani ianan hapasingon ni ai. Bapenang kuria nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Getido idopak kon hita tene nyombah ta makorjahon na salah nalepak nalang ibagas harosup ni uhur ni orang tuani. Sehali dua hali ipasingat lape marubah ipasip. Iulak kon usai membahen kesalahan nasarupa tetap ipasip. Tujuan orang tua ijai sedo lahu pamanjahon sedo humani tene asin nyombah ni aipe langi boto nama diar atap nasala. Tapi aima pakorhon ni bagel ni hasabaron ni orang tua mangidah nyombah ni. Lubi sonai mahumani nai bata mangidah dunia on. Ipaturut do ganup masa ganup na masa. Ipaturut do dunia on gok ibagas parlajuan. Tapi tujuan ni nebata sedo asimago sedo asikaho dunia on. Tapi asilambing takasma isido sa sitong ni bangsa nadop niya ini. Isido sa sitong ni bangsa nadop tinobus ni na tetap setia ibagas hatani nebata. Halaniaha halani doma ibuhul nebata sada panorang bani lahu manotapkon rosi lahu memutuskon sada ari paruhuman bani bangsa nani aini bani bangsa na tetap setia maluah humbani haganup parlajoan humbani haganup hangaluton humbani haganupan pangarsikar-sikon na idunia on. Tapi bani panorang ai mahomani sekaligus idabuh nebata uhuman hubani halak nalang setia hubani halak si panlawan humbani halak na manundalhon nebata halani si taronon nedopak konni ibagas parguluhan ni si ganu pari. Ay maase bani panorang sogoton ibu bayi hata ni nebata hubata. Songon pengalaman ni bangsa Israel bani panorang ijia. Pala sopat do nebata manguhum bangsa ay bahen hatotor sa ni guluh ni silia do sa sitong ni. Tapi ibagas uhuman na dopakon ni sidea ipataridah kon na batado doh do bagalan holong ni doh do bagalan idop ni hurni marimbang ringis ni mangidah bangsa ay.
Ay maase langtahan ne bata. Mangidah rosi manangar duruh-duruh ni bangsa ay. Sanggah na manaron si dia. Sanggah na marsitaronon si dia. Humbani pangarsikarsikon ni bangsa nalegan ay maase. Marhiteko ni Nabi Sakaria. Ilumbahon ne batado. Bahasa paluahon ni nebatado bangsa Israel. Humbani bangsa-bangsa nalegan. Ay maase hataon ma na ipadas Nabi Sakaria hubani bangsa Israel. Ase sip maganup dunion ilobe ni Jehovah. Halaniaha hehedo nebata humbani yanan hapasingon ni ay. Laho paluahkon bangsa hinaholongan ni ukurni. Totu haluahon ay. Lang pitah bani bangsa Israel bani panorang nadop salpo. Bani panorang padan nabasaya tumang. Tapi haluahon ni nebata patalaron ni dohumani. Hubani bangsa na nolongan ni. Hubani halak na porsaya nadop tinobus ni. Marhite anak ni Tuhan Yesus Kristus. Ay maase na porlu si bahenonta. Salako halak na porsaya ibagas 10 taon. Ibagas na mga lawalo. Paroh ni Tuhan Yesus ibagas guluhta si gano pari. Ase totap ma ipabayuhita paruhuranta. Ase ahanadop itotap kon ne bata si horjahononta. Ay mahumani ihorjahon hita ibagas guluhta si gano pari. Anggo ipindohon ne bata ase manggulo ibagas hapasingon hita. Jaga hita ma hapasingon ta. Agibe itongah-tongah ni dunia nalang pasing kita. Jaga hita mahumani. Anggo ipindohon na bata hita. Totap makorjahon harosuh ni nebata. Pori ni petongon. Gue tumang na mangambati harosuh ni nebata. Harosuh ni nebata ay ma na maningon totap. Si horjahononta. Ibagas parguluhanta si gano pari. Artini ay babay nang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas na mga lawalo na bata. Bani paroni Tuhan Yesus na paduhalihon. Ibagas parguluhanta si gano pari. Diar matene. Ase padaw kita madirita. Humbani haganupan. Pardosahonta. Marhitehon ni tarolos mahita, roh kulubeni ni bata, mansopot manolsoli, haganup pardosaonta, ay diarando sonay, sip kita ilobe-lobe ni bata, manolsoli, mansopot haganup dosata, marimbang, mangindahi dalan nalegan, ase maluah kita, humbani, ringis ni bata, ay porini pe, manringis ne bata hubani duniaon. Anggo ipaturuh kita uhurta. Isolsoli hita hajahotonta. Jana isopot kon hita dosata. Maluah do hita humbani ringis ni ne bata. Ando harmatongon bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ase ibagas na mga lawalo. Paroni Tuhan Yesus das kubani maranata. Totap mahita, pabayu paruhuranta, jana menjaga hapasingonta, ibulobe-lobe ni naibata, Rossi Ari Simagira. Amen. Martongko mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani hatamu nadop pasingat kon pagolpahon hanami. Asitongtong hanami, sip ilobe-lobemu. Mansopot kon haganupan, hahurangan, lepak, sonay agi pardusaon nami ilobe-lobe mo. Halani dumaroh kamtongon Tuhan, humbani yanan hapasingon mo, laho manuh hanami, ase hanami pe, ibagas hapasingon mahomani, mga loalo, parroh mo na padualihon in. Ase talup hanami, parsimada, bani haguluhan na pinasirsir mo. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalohama nami rapakon tonggo namion. Amen. Idop nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus.
pakon holong ni hati ni ne bata bapa. Apa persoran ni tondo na passing ma nama kasomani na siam haganupan. Amin. Selamat pagi mahubata ganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, janah Tuhan tamatongon, nagabi haguguhon bata sa ganjang niareon. Shalom.